Iya, kita dengarkan bersama-sama persembahan dari adik Santik Si Mungil. Ada Langgeng Condro Kusumo Lembong. Ayo toko joget, jalali, sawer, sawer, sawer. Tak agendong kemana-mana. Pak Kepala Desa sampai terjun kaya ngene. Yang ngono apa piye? Iya. Bilang gimana? Ayo. Matur sembah nuwun. Kasih tepuk tangan buat adik si kecil mungil ternyata